Ben, moitísimas gracias por asistir a este outono en son que temos a sorte de poderlo disfrutar, ainda que desgraciadamente non tan xuntos como queríamos e con outro por invitado desgraciadamente fora, pero por sorte podemos estar hoxe cantando, celebrando que estamos ben e que podemos facer música. Nos pasamos un parón complicado, pues, como todos os coros, me imagino, ainda que con algunas connotacións persoais complicadas, e para nós realmente hoxe é un regalo poder estar aquí dando este concerto. Convido-vos a que disfrutedes da música con seguridade, pero que disfrutedes da música. Acabamos de cantar unha marcha nupcial moi característica nunha zona de Noruega e vamos a seguir co folclore, neste caso imos a ir ao País Vasco e vamos a interpretar unha peza tradicional, unha melodía tradicional armonizada con o gran Xavier Sarasola. Que disfrutedes. Oh
Imos a continuar das cantigas galegas en unha selección de melodías galegas armonizadas deliciosamente como non por Julio Domínguez.
Ben, rematamos a nosa actuación deixando unha nova peza e deixando o relevo o próximo coro que vai a cantar, que desa vez é unha delicia. Nada, emplazarvos o ano que ven, por a nosa parte, o Mystical Song, o Outono Son 2021, que agardemos que podamos compartir máis espacio e quizás incluso uns abrazos en este momento parece que hai que facelas. Moitísimas gracias por apostar por este Outono Son e bueno, disfrutar esa parte de concerto. Moitísimas gracias.
Buenas noches a todos. Gracias por venir, por permitir que la cultura pueda seguir a pesar de la situación actual. Estamos muy agradecidos de poder hacer nuestro primer concierto con unos tremendos anfitriones como son Mistura Vocal. Y nada, acabamos de cantar una obra tradicional que se llama Dúbula de Hatfield. Y ahora mismo vamos a hacer la canción Say Something de Raging Force, arreglada por Fernando. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I will follow you. Say something, I'm giving up on you. Feeling so small. It was so I'm still learning to decide to say something, sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. And I swallow my pride because I want that I love and say goodbye. Say something, I'm giving up on you. Say something. Say something. Say something. I'll be the one if you want me to. Say something. Say something. Say something. I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Say something. I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Say
Y ahora vamos a cantar una obra de Estonia que se llama Música de Paz.
que es un arreglo que, bueno, es un servidor para ellos porque me apetecía tener pequeños detalles y espero que os guste tanto la obra como la interpretación, especialmente la interpretación. Esto es María Teresa.
finalizar vamos a cantar una canción que probablemente muchos conozcáis, que es Fix You, del grupo Coldplay. Es una canción que bueno, para nosotros ha marcado un antes y un después, ya que llega la cuarentena, el confinamiento. Decidimos hacer algo por mantenernos un poco en contacto y decidimos grabar esta canción a distancia, que evidentemente el resultado no es realista. Y pensamos que nuestro primer concierto no podía faltar. Entonces, para finalizar, vamos a hacer Pixie de Coldplay y al piano va a estar Tatiana Mix. Try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired that you can't sleep. Start hearing Tears don't stream down your face. Do something you can't replace. Lost someone, but it goes to waste. Leave me alone.
O director da Escola de Cámara Juan Codal e a directora de Escola Codal. A ver se como que coñece. Un recopilatorio realizado polo Instituto de Estudios Vigueses en donde recolle a historia das augas de Mondariz e a historia de Mondariz que tanto Meraki como Mistura Local que o teñan no seu recordo un pouco por esta actuación de hoxe, ¿no? Eu quixera en nome do Concello, se me permiten, agradecerlle a maravilla, a ledicia coa que nos agasallaron hoxe, que mesmo foron capaces de transportarnos ata a lousanos países, todo isto aquí, en Mondariz, nun concello humilde, pequeno, pero que tamén grazas á Mistura Vocal, pois, grazas a eles, somos quen de achegar a vilas pequenas como a de Mondariz outro tipo de disciplinas musicais e artísticas e que públicamente quero agradecerle o traballo que veñe facendo, Mistura Vocal, por suposto, pero tamén os convidados deste ano de Meraki. Moitas grazas a todos e ata a próxima edición de Outono en Sol. Gracias.
aquí ese Concello de Mondariz, porque, bueno, por non rendirse. Non nos rendimos ningún, eles estiveron aí, desde logo non olvidaron o que decía para as nosas formacións realmente neste momento de que ver o futuro é complicado, pois saber que alguén aposta por continuar e facer deste embrollo unha normalidade, pois é realmente moi interesante. Este ano é a primeira vez que nos embarcamos na aventura de retransmitirlo. Teño que agradecer, temos que agradecer ao Concello e ademais a diferentes compañeros de Mestura que estiveron aquí traballando para levar adiante. Quero dicir que ao final en equipo e en traballo todo se pode conseguir, nada é imposible. Moitísimas gracias, público, parabéns, Pablo. Emplazámonos aquí nun ano, primeiro sábado de outubro, será o seguinte outono en Son, que esperemos nos recibamos unha oferta e nos despidamos con outra oferta, non, Miguel? Perfectamente. Quisiera tamén agradecer ao voluntariado de Protección Civil, obviamente, o seu traballo. Moitas gracias.